REEBAHINDUGIRE ni okushyirwaho Kakoba Institute Rutagarama n'ababarya Stint Hardware. Babare kwetorana na TV West osibire kurungi program na REEBAHINDUGIRE kandi hero kutishyirwaho bari hardware na Kakoba Institute Rutagarama. Izina ni Betcom Juni na kwakira umwanya ugwa Ryantende umuri Mashonga kandi umuri Kyamuhunga. Omujenyi witu wizoberere kamwakira mbwijwire kandi atwegambira muri izina rye umbutongore. Nakushemerwa mnonga nanjye nashimye nyenzire ngo tumanye izina ryawe mbwijwire nanga nkuntarashobya mbwenu okwihaho rya Purinaari erinde mbakweto erinde ni banyeta Turikwendera ni gogona Turikwendera ni gogona Eryo ni izina rumwe amazina ashatu kunga nagona naganje mbweni omwami Turikwendera ni gogona uija wazarwa ryari nangwa amazira kayire mu nsonga ati nahisiye myaka 76 abo kuba mu mwaka gwa 1939 mu kwezi kwa mwenda 2018 nibwo naragara mu nsonga ya Uganda orukurugaye omucyaro eki bari kweta ibumba egomboro ya rwamucucu mparo kigezi yego uriho mu kiga mbwenushi abazire bawe bo bakabarbahi ni mangu mbabasa kwa bahumwire konka tukayenzire tumanyeho kacaha kayanyu abazire bawe uko uri umwana wakangahi nkaba ndi umwana wa kabiri ahubwo kuba mawe nagira ngo unabere ninkura takafwa rero konka mwe kuko nasigayireho hati nimanywa umbaru muna banje nabanyanyaze nguninye mukuru so mawe bakaba ni bamweta Feresta Korgendo kandi tata nawe nkaza kumanya ubwenge nashanga atakiriho bakani bamweta Mbuga Razaro so onashikora oyina barumuna nabanyanyo kwa hansi kandi wagiye kugira ubwenge ukashanga umugurusi yagenzire ubwenge ukabugerera myaka ingahe obwenje kana bugizire natandika kushoma nko mu mwaka gwa 1942 ine myaka 3 kuza kwikaryana netano nkaba nacenga cengirimo ubwo bwire tukatagira za infant school nanga nursery konka tukatugira okushomesibwa abantu bakuru ni batushomesa omwekerezia nyonje mu Gatolika omwekerezia babanza batushomesa ebyedini kumara nko mwaka gwona mbwenu nangwa ubundo mara nebiri konka bari kurabiza munakantu kace ako kuhandika ubwo bwire tukatuhandika mu itaka bakireba watandika kuhandika inyuguta je omwitaka tutandika kuhandika tugaruka tutandika kuhandika hambabi endere zoro urere mbwenu zo mutumba rero bakireba wagira ubwo watandikire P1 rero ubwo gura karamu hamwe nakatabo so mbweno bo wija P1 wagitandikira mu ishomero ki P1 nkagitandikira mu ishomero rero bari kweta Katungu mparo nayo washomaye bina bingahi Katungu nkashomerayo P1 P2 P3 P4 narekera nafuruka nazo mu mwanya gundo bari kweta Rushoroza hehi na Kabale town nashomerayo P5 kuna amazire P5 nashaba kuza Kitabi seminary umwaka gwa 1953 Kitabi seminary ketar hare nimwe Kabare abwenci wabire niyo watorini umutima gukandi ukunda kuze mu seminary mbwene niyo yonke yaberho omubiro Uganda reba no umuntu akaruga amasindi aruga hoima aruga Fort Potro aruga Kisoro aruga Mbarara twena tuteranira Kitabi yes so mbweno shaba Kitabi seminary Kitabi seminary nzayo 53
atano nena, atano netano, atano na mukaga, atano na mushanju. Aha muherwa 56 ngweno hati mpindura kandi atobo bayesho machi ani sho mu seminari ukanonda kuba mufadha ninga ni ni ado musacerdote omwayo mushomebyo mukamba mushoma nke bituru kushoma musekendura handi ninga byanyumbe babiri special ainga ati biri special amashomo nico kimwe nagabandi kwiyaho mbwenu hariho iki umuntu ari kubagenderera icyo mutano niko kugiyeta seminari rero mbwenu zo mu seminari konka gendererwa cyawe no kugira ngo nyensya uyijo wo musacerdote mbwenu bwanyuma ya 5 na mushanju na bwanyuma ya 50 na mushanju nahindura naza St. Leo's College Chegobe atanu na munana atanu na mwenda rero nabo still calling ni yemwe ejo ni open secondary school. St. Leo's is just an open secondary school nkezinde zo kumanya za ntare zanka hiyo mbwenu atanu na munana atanu na mwenda twakora Cambridge School Certificate ubwire matu kandi tukora Cambridge etakabere na East African School Certificate izo tukuzimanyiza ito twakora Cambridge ebigezo bija bilandinga nko mwebazi yogo nyenje kareba batamu kibina mukora Bacheza babagarara yo Cambridge baza kugororera Cambridge Bungereza igize shungune tumuri baburijo nkabere pana izishtu ngiye kurabya ngurisho okwego mushomo bakarete kigezo kakora ibyo byo kugira ngo abana babebire ibyo twandi tubimanyitwe obibe shino obihaye kandi babitebekanisiza Bungereza byakushanga Uganda hati yono yibaki kunko kwiba kwebere bikabakara no bakubikore bireba abantu mbabiba manya mbwenu cyo nkigambenda ndoro kubitebekanisa namanya kwibera aho kuza kubikora mbwenu hati no rya kunico bigumire mu okay so kora bigezo byo bya Cambridge ya so ko tumara Cambridge School Certificate 1959 bwanyuma yaho nsharamu kuza gukora ibya agriculture nzabukarasa agricultural college kumurwenda nkaga nabo mara kukashikuna kugararaho kakenyumaho amagaraga ukano wenda kuba umusacerdote ecyakuretire bwanyuma ya senior yakana wahindura calling kikabaki senior ya kashatu senior ya kashatu kashiko bagire ku nomanya hariyo bubuzo bwinji munonga habwo kushanga ngo nyowe nkaba nteyine tata ubundi kurebaho naho habaho munyambabazi shento yanje ngwe nampererera tuwareba nakugambira Purinaari Turikwendera ni gogona so that ni gogona niwe yanjirire mbabaza ati kankuyambe mbwenu ntunge kibuzi iwe noza kuhumurira ha seminari yo nanga noza kutaha nti nyenda kutaha umuka konka shikando muka noshangwe kayanyu tehami nterieta kwetari kuza kubasa kuguma mu seminari anti mbwenu kora bino ndaguma mu seminari ogumaha nanye mbuza kashi nagumaha ogwo munyambabazi yabatandebero mu cyumuro hati weneje kugaruka kumpa sente mbwenu sharamu nanye nasharamu nata nuko cyabire shiti uko nyonka reba ruyale nti narugayo ngushe zindi sente ngazi hiro niwo muntu wona abene ndeba wenka ndikumanya ngo ni waranyambe no kumpa sente aje nta nyokanta so mbwenu shi koheza kuzomu agriculture ko gishoma ko rugayo otorahi wewe nkanya kunyamba kashangwa ariyo muhingisa hato mukuhumura kwanje nkaba nindeba nazo mu bantu nabegesa kuhinga mbwe naho nanye niho nehire kunda ibyo kuhinga nanga kushoma ibyo kuhinga nahabweco nico cyatumira namara St. Leo's nkagenda nyo kanze kushoma ibyo agriculture bukarasa
ntashanga nabikunzira habwo kushanga kaba ningenda nabo naza kurambura abahinji ngwe nanye nashanga byo kuhinga byambonerera mbwe. So hati uko iwagire uko wahereze ko watangiye kwegesa abantu byo kuhinga uko yetuma ningo ko inishitongore cyo yinokora twamaze kuruga bukarasa nahandike barahanisha bano gukora ikitongore ecyabere ni cyetwa Agricultural Enterprises Limited cha chai ekabere subsidiary ya UDC Uganda Development Corporation. Mbwenu natunga umurimo ebiro bibiro kwezi ko kubanza Rwanda nkaga neje kazi. Natandikira Buganda bari kweta Salama Estates. Nakora yo nkaga nebiri kaga neshatu kaga nena nkaga netano naza Hoima. Utakagire Hoima ko kwijwe umushara go kubanza gukabanwa ingana ana shirinji bina kuwa bitungire wakabi by the way shirinji bina Rwanda nkaga nebiri ogana hotel time manya umuntu ayibuza toguwe akashomera kayo shirinji bina zikazgesente nyinji munonga wazi ko saki ubwo bwire manya hati nkoko nabere nshiryo muntu omwe ndakabwene mugenzi wanje nkaga nebiri nkaga neshatu agent mwe kamaze nyombeka kaju oyina rugiroko ayina afurukire obwe mparo ninga handi muri mparo nyine ayina komoki ayombeka kaju nico nateka tekintu nico kikuru munonga mbenze nyombeka kaju habwo kuba hakaba hari heitaka eri nabene mbasa kuhinga ngo twokurya ntemo akaju rero ndondo mukazi aza niko cyabere Rwanda nkaga nena umukwezi kwa kana ibwo natunga umukazi. Sombwenu nkaga netano waza Hoima nkaga netano naza Hoima nangobwo twagenda hamwe no mucyaro twaguma yo nkaga netano konka umukwezi kwa nkaga na mukaga ngo twakufurura twakatwara Kyamuhunga ngwenu nkashemererwa kandi cyakushemize nenki bashinkantahika hehe no wite narugire Kyamuhunga nakabare teka kubori Hoima munambwe cyabene kinyamba nkabanye nakamotoka obwiro bokawa guzire motoka navugire motoka yes kabori wo murembe hona shibyakare no manya abahindi bakaba tushanga na amashomero bakubuza wenda kuvugeho Peugeot Volkswagen nanka ayiwa beno teka yone so iwo ko kunda kikaki nyonka kunda mu Volkswagen akakuba kweta Bito no kareba katika kabumburi konka muntu akakabane karyembiro ngeno cyakara kweri ocyuburiya haruguto bagira ngo ngo hejo murabyo so ekabane nyamba kuruga Hoima kuzakabari nano kugarukayo Hadashikeji nyichereza tumaze twahumana ho kace konka tutakagenzera nyenda kumanyisa ngutwineka koba institute rutagarama umwanya murunji munonga ubwo mwana wa rukushomeramo kandi ni ukahurira wajiro bwesije muraje ko umuntu wo mugashombira bomisho reka tumureho